Үтө күннен күндө доғыттар, әме быйылгы кыһыммыт пандемия быһылаах жебитигер олорбут булу. Онан себәстән бу хабыт чаңа арылыбыт база один шоптен магазинга келдибит. Бу манна комплектующий компьютер девайстара, кирелелер, футболкалар, мышкалар, наушниктар, ол бу арас барта бар. Билген подробно көрөк кайын. Футболкалар баалар, Virtus Pro, напульсниктар баалар, блокноттар, ковриктар ден, мышкалар ден, клавиатуралар. Билген бартын маны обзордан көрөк бүт, ариталан көрөк бүт, по возможности, онна сценаларын эмекеп сехпит. Туох барын. Блокта тут. Жара почувствуй себя вилсакомом. Распаковка. Игровая мышь Hyper Gamer. А фирма это Hyper Gamer. Хаддар рейзерге магинер дизайна 9 махак 9 сокой. Кинигете онны бете мышката. USB-ны халбаныр. USB-те бу килите олох догы хогос курдукастер. Мышка бете матавай хогос поверхността. Угун синеге соос кыджык улахан ытыстах жоңго басар быхылах. Онны орто мен көрдүкпүнө. Оягостарга 2 кнопкалар быхыжалар. Аны ортотугар уролигин аттыган эме бар бу кнопка. Аны уролига быч. Уролига бахалы раха жүрөбүтте. Аны хиҗе баттанар. Тутан калан күндө качыр баты балар өбит. Табага мехабла кеки раханы. Аны бу атактара үстеринен баллар. Бу Kickback ол же фирма. Тегинче 4 мехак 9 сокой. Уже манна питаниятын күмөлөһүннөр тохтенер бит болор. Манна пермошкаламы тебит. Я мушкате бәтер киребит. Атактардан хагалатакка үс атакта. Бу үчө бакыргыбай багай оягостаргар дизайнамыт бу. Үчө бахамнагас резина курдук. Манан 2 кнопкала. Бу өтүнен эми 2 кнопкала. Ашы кнопката бәвитте. Манан DPI-ны баратыр кнопката. Оны та ролига. Ролига мен уже курдук дизайна даганы, комута даганы жөнө даганы. Бу башы танка деп. Улхан дурубай чаттарга шей быхала. Яханы еген уже биллерер. Кнопкалары шей баттаналар. Отчетливый, Кып-кыртып ырхан курдук, но нормально. Такыжып масала жоңгана авттар быхала. Тарбакталарга мегүз барын курдук эсте. Аны Гремлин денигер келдибит. Кадар панрастающий баранихер курдук бут. Билеген өсө бир мышка бар. Буганитте. Жонокко букалли батта башы балбах ден. Көрүнөрө бу. Балбах. Башы дизайнна улук киберпанк улук. Киберпанк балбах. Әме тканевый проводта атактары уже теп болбут. Хаңаса түттен 1-2 үс кнопкала. Онда бире ягыгар гынан баран суга бит. Уңоттугер. Аландыгар бихат бер 2 кнопка бу бар болбут. DPI онда сыбы камера ден бар. M ден хурукта. Бәтин арахата приложениятан хачадата катыгар функцияда болукта. Онда бу эрдах анныгар бу үшө бу урардах прорезиненный хаддар хымнагас үшө багай. Онда бу халтырыбат көлгөнүнүн тардыбат материалынан болду. Өссө бу отта бит көрүнөр бу. Явно бу подсветкада бит. Банкротка пысок, пока манды көрөбүт. Бу кихитигер шөй баты болор бит. Бу олох ытыс ихиндеккинен уже тарьер бит. Кадыр мен мандыктыр хөбүлүбүн, хоргор. Бу олох хыстахыджер. Бу уже пальцевый захват болбатахман, но уже ладонный. Ытыс барта тутуна адаманы. Башы чөйкиликтах. Бу. Охо битти. Варзон урумду мана. Кыжык шөймүшкө бит. Бу көрүң кыркыйтар бактакчыңга кыжык орто онда кылгас ытыстакчыңга мыт гынан барам бу ытыс ихинен аларга тойтакана бу ытыспыны урдумдаганы бу тарбактарым харазы манналарынан кирхелер бу хаястарга чоккайбит бу мехоровна басарабит мен ытыгым кыркый хост ой атак бабер G102 Logitech G102 мышкалакпын антой менен пальцевый захват утабыт ва кыжык чоккай мышкабит ты мне харазы болду чип-чип оло чип бу Битте. Но, блин, мандыканарга уже хайы. Пальцевый захват поток пуши. Она норовится на адрес. Капкра. Пальцевый на тут. Ага. Удобно? Он говорит, на вот. Вон будет угабита. Пальцевый захват ко мне говорю, кайвит бу. Мандыкутангани меня не кайвит. Прикольно. Жара самай бомба Hyper Gaming мышката Crash. Тыгынча 9 мехак 9 сокой. Жара әменлік тканевый провод, все по стандарту деби курдук. Үс атактах улахан багайлар. Дизайны буманлык.
Razer Desader diye bir kurduk. Eme paralizinin oyogostorduk. Oyogogor hanga süttünen 2 knopkalak. Bir tüger eme paralizinin onna bu 2 knopkalak. Olok surga tutuga da ho. Şey baykos tülek. Kadar minimalizm bagayı. Ну, серьезная багая, хадер, агрессивная багая дизайн алыс. Более подсветка да была. Это скачай багай туголор. Ровно бу үчөй мышкалар стандарттары мамнык болар. Дизайнна хайдагары. Бу эмхете наха улахан булачылары хук. Бу ортотун жеккенен улахан гана хатылдар. Тоғыры. Мен бәйім кәтен көрүбүнө. Бу көжүк парсы базаклак. У башы ну үчөй өчөтлү байбит. Үчөй багай. Бу ролиген улар пыттар. Бу серияга уже хымнагас багай тегердер бу. Иннагын кенелер тырк кенерет манда уже чок кабарар битте. Боковой кнопкалар мешөйдүк баралдар. Күлелдер. Удобно я. Табирим мышкага кухандын орор компания хога болду мен сана бар. Уже хастыл компьютер бары билдер билген бары шөйдөн оролдор хим бир. Жараны клавиатураларга киребит. Атырбыт HyperX Alloy FPS Pro CNT агыс тегенче үсмәхәк тоғын соккой. Ба, наридахка манны фраза халапаммах. Вау! Эпата. Бу клавиатураннан кайсардар сөбүлән туттылар. Самая популярная клавиатура. Ол клавиатура гынан баран тугахох, нампада хох. Тутан хабан көрдөхкө прочный багайы, полуметалл, полупластик техпен багарабын. Я ханнах багайы бит. Бу матовый поверхность парты учой багайы. Тутан хабан көрдөхкө. Механика бит. Катак дайдыйын. Мен бараны диханабытым. Акасы механика бит. Но механикаларга вообще бесшумная бит. Чтара боллаганы MX4 деген. Алата бу тыга хох свичтерге кистер. Свичтен ким билбеп боллаганы бу хигер датчиктарда бу кнопка баттанар датчиктара. Ол свичтара арас болдыр. Ким ханныгар улахан таста ханныгар кысымнагас бу бахымнагастарга кистер бит. Бу клавиатура подсветкалах кыпкыгылымны коробкатын дизайнын курдук. Проводон бу манын кирер. Тканевый MF стиле HyperX кыгылмаган. Бары билерге болду HyperX-тагы болоттар. Мышкаларын, клавиатураларын кеннере өксүгөр мандыган оралдар. Атактарда кырты күрдән бирде, тутарга хабарга шөй. Аны яны гырахан хамсабат ел. Рекомендос Logitech G413 карбон. 5 тыгынча 9 мәхәк 9 соккобай сынаты. Logitech ата бары билерге күрдүк. Олус биллебит, бәйтин үчөйдө рекомендациялар фирма болар. Ол фирмаларга бу эме топовая клавиатура, механическая. Коробката шей бавит, бу маннан улдан, он тыллагабит муну. Уша батук субуянла. Let's bounce. Бахыджар, эгемиштагат. Бу, башы бомба ди. Провода уланна бәйтин кете бирге хаджар, башы жестко калын, прочный. Башы интерхене клавиатура бит, бу 2 USB вхаттах, тогоден итере полахатна, эссе манна USB входта. Бу манна хеге тугу бара хубокутун. Телебеңгетен да зарядты хатын сөп, мышканы да хубокутун сөп. Та мышканы хубуга шей болу, ванна наушник теви курдук. Бәйте бу корпуга металлический курдук көрдүкка, гынан баран тутан хабан көрдүкка бу пластик. Яғана ырхан бағайы. Клавиатуралары әмия матывай. Бұл матывай, ылыргытер матывайы көрір болы хатан. Матывай тутарға хабарды шөй. Онда біле эпикалы көлігінері абат, инчай абат инде күрдік. Кнопкалары әмия стандартны. Қанандағаны бұл күртастары хоқ. Қананда біле манын чәрділбәтінден әбие усиленный кнопкалары еген бол батақтар. Кәнен дизайны бұл стилі Logitech. Logitech бәбір мұшқалақпын. Олығын бұл Logitech фирманы офсайнан хөбілібін. Лыц атақтары бұл мандық торетінен тақсалдар. Прорезиненный атақтақтар бұл атақтарығар әме бар әрехинеті. Бұл хымнағас бағай. Бәйті клавиатурата яғаннақ. Бұл тегін бәйғат әместергіп болу. Әме свитча тоқ бұғылақ, хымнағастарға кесер бұғылақ. Подсветката бұл күрдік болар күхіліңді. Бұл манда менің небер Virtus Pro ковриктары балдар. Сылай 4 штука бар. Білген барыларын ариян көрік біт, туға растақтарын әме ұрытан көрік біт, кылғастық. Хамы кіраттан хағылы біт, Virtus Pro Gaming Mousepad ден. Speed Edition ден. Алата мұшқа білі түргенні қағар ерін көрдік. Алата білі тоқтеқы сопротивлениеті олыс кірі ден. Максимально гладкай білген көрік біт. Bounce. Оранжевый дизайн. Virtus Pro стилін көрдік. Көргіт. Кем из детства за ВП этой? Бам! Белый медведь, темене знактах. Бу ойогуга вообще прошитый бит. Шо батык бу тихилли бит. Бу уже бутыла бара бат, иджирия бат, обычно коврикторонук булаштыр ди. Гладка хана токорот, бәте бу күдүмүдден тиген камера отражение төгөстүк курду. Достаточно гибкий хоус. Камерага хендир көстүбет, төһөчүгөйдүк бәте качествота еген олок. Харакпынан көрдүкүнө бу сургун ургуюн төһөрите вообще тема. Чоккай. Оны ты мышка манна Аллах өре көрдүк бара болук та. Бу коврик бит тегенче төт мәхәк 9 соккой бит.
Иккис коврик. Control Edition. Бам. Оранжевый В буква. Манна уже үрүнгө хата хох. Мне бу ойгостыры чөй батик тихилибиттер. Көтүлүбөтүн гына. Go VP ден суруктах. Вперед, Virtus Pro. Бам, еще багай бу ровно бу бир мышкага анамыз коврик. Бу кыжык шерхабастаха будан билдере бит. Жестко гладкой болбата. Бу манна Control Edition ден бу араската дотердерге ген олус үшөйдүк басар болукта. Стратегтерге ген дей курдук. Антайти бунина коддер бит кайсердерге, шутер онюр олатырга. Бу сенете ме тегенче төт мехактагы. Следующий бу Speed Edition улханда. Жаравата белемнен. Мен бәмән немистәйди инде. Жестко лаканде. Бам, чокке. Көрүң бу. Башы скатер тоғыманлық коврик үшігейін білген кірттік бәйім пұлбынан бәйім санабын кәпсем. Тойта қана әманны шөлдік клавиатурағын ұраған, онда мышқаған. Барта бір селасынай күрдік болар. Онда бұл коврик үрдігер ән илгін ұраған, илгін уже манна клавиатуран хатыр. Бұл илгін остолғы хатыра уже остол күрдік біл ағыларын күрдік раздражайдават уже хамнағасқа илгін тұрар. Үшөй бағай. Мандығы әрдеттен ұрқатта міштайдава болы қатынаты бұл башы идеальный вариант. Әме ойғыстыры барта качество дек күрдік. Барта что батик тихиллибит? Ну что иди да? А? ВП фанаттаргар. Мен мандык бага бутым рааттыгынан бакан роликин. Такаханы бит ларыны бит. Хасе. 990. Хената тыганча 9 меак 9 раккыбай. Бары хоо. Эме же булуктан курдук фирменный логотиптері выходжыр. Virtus Pro. С детства за ВП дешелер бата. Аны туран. Control Edition. Уже улахан коврига. Әме Go VP ден хуруктах, әме кырытын курдук В буква ортотугар хеджер. Әме андук же скатерт. Качество теме олус үшугей. Әтән хаббитым курдук болук үшөйдүк контролурга. Шыраха батастырда, манна сила тренета уже быдан әлбәк. Манна жеме да бәгат әме шаптак мышканы подбирайдыр бит ордук болу. Бу бары ковриктерин капсабитим курдук бу барта кенните аллара резина. Остолгу урдугут тағаны банныр анилардыққа қамсабат қалтырайбат. Бұл коврик сенеті мен тығынша 9 меғақ 9 соковай. Машық атығып боларғын бат. Аттығып. Көріңдері тұқымайғындері BenQ Zowie GTF-X. Бам, пицца көрдігі хитті. Бұл бұдан прошный әветте материалы. Сымнағас бұл батақ бұл же қаддар әтсеріне хеджер. Шырыққа баста еген ерзина бұл батаға бет башчы бейманды гладкай. Қаддар паралонға мәйгіндер көрдік сымнағас үшөй бай. Бұдан прошный. Ол ехен етіндік пицца хетігер оғаны талыр өйт. Мандық мәні елбің навар. Үрдің все уже. Үрдік. Әме ойоғыстарынан үші байтық тегелі бет. Көтірлі бәтейін де. Оны бұл фирменный значок. Бұл же серьезный хені. Үсті хенча 9 меғақ 9 соқы бай. Механа бар сынытығар 100 бір хені петтір. SteelSeries тематическай ковриктары онна бұл мышқаның орбыт. Білін көрек бет. PUBG-стар барғыт тоу бұғыдер. Miramar Edition. Опа! Билер кигитта. Мирамарга турар. PUBG. Бу даже PUBG логотипа онна суруга бар. Онна бу SteelSeries'тен бәтін логотипа. Ари гладкай хоғыз. Билимарыңы күрдік спид. Елкүдік скоростной хоғыз. Хөнеті 2-2 меғақ 9 соқы бай. Хоннук же майгыныр Erangel Edition-ден бары бит. Әме әнік же коврик. Гыдан барын кенетігер Miramar болбаққа Erangel картата. CSGO Cowl Edition-ден. Бұл картинкатынан көрдіқ қағуы маңдық. Сыната үстігенче 2 меғақ 9 соқы бай. Rival 310 SteelSeries мышката. PUBG-га анамыт PUBG скинна. Дроп түйәнер. PUBG ден логотипта. Наманами ариян көрік қықпысуық қомайо хен. Онна бұл картинкатынан көрін. Оландық мышка. 5-9 меғақ 9. Logitech 332. Бәбенде әтігіне хегер үшіп коробкалар. Дополнительный разветвитель. Манан обычный 3-5 джек кирер. Онна 2 болан тақсар. Бұтыға 2 денегтер полақытына бір әтті микрофон, бір әтті наушник. Құғақтыра бұл көрігі күрдік. Өндерге мегес кирелдер, тақсалар, кәдейлер, ехджі кирелдер. Онна ойығы көреме ғариялар. Бұл ихіне ағатты көреме. Бұл темере болағанна ұғын темере бүт. Күрдіққа бұл арматуралақ күрдік, оны резиналақ. Түбіға кәтері бұл сымнағас подкладкалақ. Бәйтін құғаққа кереріме бұл сымнағас бағай бүт. Ихігі материалын көрір болаққана бұл маңдық. Бұл тканевой. Жакетен көрік қабатты.
Достаточно плотно киреребит. Шүйдік плотно тутаребит. Билемандык камсаата хаген олох надежно хеджер. Муман тәбәттә. Хәрәнә туттабыт каптабыт. Микрофон бит маннык төһәребит. Микрофон бу маннык. Бу күрдүк шәбәте киралыр. Ханас куган кәдер маназу кутуну атнары хатын дәһәп, ачата хатын дәһәп. Бу удобная фишка дигәндә. Муман алар дәрәнгә таразы кәчәтә, туну атнары. Сенәттә 409 мәгъ тагын суковый. Logitech G432. Именник же випадта. Дорога вообще такие. Но они дороже. Ага. Что, костовато випин, понятно же есть. Бу наушник витүкчү эми билген ариям көрбүп бүтүн көрдүгө бит. Гана баран. Манны гарнитурала. Бу гарнитуратта USB болан керек джектан. Вот в чем фишка деп көрдүк. По сути, звуковой карта көрдүк болар. Уже звуку тегене микрофону звуга быдан еще и двигатель был. Объем звучания уже 7.1. Эти уже более объемные звуки берет. Эти них звук были особенно шутеры не надо было. Counter-Strike, Warzone, и начали будан сцена лахтары диханы. PUBG вон. Оробны синик нам баран халлан кёнгнах сцената 6.4 мегатон сукаба. Оробны кадик звуковой картаны туспахи гатлахи катынсап эмехны тоже 2.5 болар. Эти наушниктен хойра. Арансатын неге чувствую даватагай полахатна ти бахаранетти. Упаковкаларыттан сатан арылыбат ден теманы халгыры поллахка билген сөп манны товардар балар. Олар хатанары бапык кана баханаларын этеппит. Cloudflight 9.9 мегатон сукавай. Бу топовый наушник болар. HyperX кене. Беспроводной. Cloud Mix HyperX фирматан. 14.9 мегатон вообще дико. Это беспроводной наушник. Атрибут HyperX мышка-то. Pulse Dart. Во. Вообще чокай. Мечта геймера девик курдук. Беспроводной мышка. 6.4 мегатон соковой. Бум! RGB клавиатура механическая. HyperX Alloy Elite 2. Явная мечта каждого геймера выходит. RGB мышканы, RGB клаваны, RGB аксессуардары Джон бары хөбүдүр. Мехами RGB турар. Баргытыр сөбөлөйбүн. Сыната 14.4 мегатон соковой. Это HyperX болду. HyperX учу. Да, вон вообще жестко баганам. Вообще Берем онюлары стримдигин бар кемен библиотека болду. Дараху манна хорuyдум. Бу каналга киреңет подпискаларын мен күнайы онюлары стримдигин. Та билен келинге берем дага Warzone ойнойбун, эрде PUBG ген ойнойдум. Билген опсайнан стримин кайдан аханнар, хакайргер стримерлер, будан элбанерлер, лаппалбатлар. Олымны хами хептак маст хефте ханада. Бу гучулак. Бу звуковой карта. Звуковая карта топовая фирма. Sennheiser. Уже поколение 1200 иден. Тысячный эме бар, эме олус учугай, он бы тыгынча күстен проден, баще бу вышка. Блин, жесткая мечта. Бу звуковой карта өйдөгүрүн бахары булаха обычный микрофондар кетаган, билген эме ханатан харды бутып, звук обычно материнская плата кене вообще галяк болду, вообще мөлтөк болот. Аны звуковой картадан көрдүлөр. Ол 2.5 борстойдары, китайскийдары генанын кахап, антон бу вообще топовый. 15.9 мегатон. Бу вообще онырык бага ханади ханад. Манныга обязательно бу кыгын ухун болар, онан стримнерге кемсе санаммыт эбит боллагана бу мандыкталыны. Хагыдаганы разы колбокко хэп бирге. Он Discord без задержки с друг другом можно говорить через эту штуку. LAN что ли? Ага, LAN Discord рофа. Моны се манны кыгыдаганы бебете хобанларыңыт LAN да, LAN-ы оларда бир косколор күрбү. Сеткалы кайын дебит кемнер күрдүк. Олорон мустаналарын өнөрүп болахатын. Бу мандыга кыгыдаганы хобанларыңыт, бегатер хобаныңыт вообще без задержки истехотнеп звукутун. Олора Discord деген приложениялар кыртык задержкалылар, где там кып-кыркы миллисекунд деген. Манна вообще хо. Та эти из особенностей фишки кепсир боллакка. Проводтарын бири материнкалар янган процессорга, манна наушниктер, микрофонга манна катерден баранган декепсиген. Манна ше исигер киддахан настройкалары элбэх эквалайзерта, манан громкоскын улатынарган кычатагын звукун эме улартыган сөп на 2.0 и на 7.1. На что дида? Кахныр мандыгылдым. Эссе дохондук обзордубут, билген эссе таңастар балар. Virtus Pro колледж курката. Эме бетин стилин курдук бу оранжево-черный линияларда, темехтердах. Темега болдаганда кнопка халас багай битти. Маны кыгын кетек кахы битти, Үстүгүнчө 9 мегатон. Бу худи дем бу.
капюшоннах деген. Бу 2017 жылдагы модель, бу Virtus Pro де. Я фанаттар көп. Самый то. Бу эски размер араха бар. 2009 мега соккобай. Бу меник же худи. Күнөн бары 2019 жылдагы. Бу уже новизна бар бу такостер. Ихинен бу шо баглаткай багай. Эме Virtus Pro бәтин стилигер. Кара, онна оранжевый жүхіннәқ ұрғыйдақ. Бу маны кәтен көріққа. Размері МК, меқа қырыты бұлақан болар олы. Мен дәймәс қаны кәтебін. Қайда? Шөйда? Чөп қайда? Сұруға ваше туға бітті. Әрехейіне күрдік. Нормальный ба таңа сөйт. Жүк фанаттар көрігіні бітті. Бұл капюшонның кәнен резиналақ. Аны мекілгітен бері қойып таптыра. Сыныты үсті хенче мәхәқ тоғын соққа бар. Бұл мен Virtus Pro футбол кіті. Мәнді кәләпін кітті. Разы кеттім. Білген кәпсір берден. Оғыбай футбол күрдігіше бәті меқалар өрөбіт. Мәші қанындағаны күдік. Күйік баттан стесняйда баттағаны чөпкай. 2-9 мәхәқ тоғын. Тидіш. Бұл өсі качественный футболка кәлі Virtus Pro 2-4 мәхәқ тоғын соққа бар. Материалы полиэстер. Главный спонсор дөрөһү бу Мистер Кэттен. Ол деген бу мандык. Оюлах, бишктах футболка. Бу ойого сөттүгер. Онда боттугер пари матч. Ата пари матч эме доктор. Бигеле диттеритедер. Туханнак жон билер гип болду. Короче 2019 жылдагы The International Dota 2-га кытты бу футболкалары бу хыжыр. Тогоде тер бу көрүн. Панда. А не медведь, русский медведь. Так что символичный футболка хыжыр. Бәгат копилкага тигәр фанаттарга унутушы футболка. Онны бәте даганы фасоны. Ол үчү табигәүшә имбылах. Та меха чоколад. Ничә бу футболкалар бу же материалы хлопок, цената тыгынча мәхәк тогуан соккобай. Харата бар, онна магана бар. Бу футболка үчүгә дигән ханатның доступны. Онна бу туга, үчү бәте. Менә урый булды дигән башы кадәр замшы курдук материал хәҗәр. Көсөтүгер манан Virtus Pro ден хурукта. Бу карата меннук же. Кенетигер мен Virtus Pro ден хурукта. Согото рюкзак бар бит. Overwatch фирмата. Overwatch ден суруга бу хәҗәр хәҗәр. Мутаганагы сеттер. Арида кабу маннык мешок курдук рюкзак бит. Игер мен бу замоктак, игенагы сеттер. Манна то ноутбук игенук хәҗәр хапыгылак. Тойта кабы кененагы табарта бу сымнагас. Бу саннары сымнагас болбатак. Бу ваше бартны түсүп сымнагас. Бу мана поролоннар иге. Оягыгар стандартный сетка септерде, карманнарда. Бу мандык канан бараңыз бу. Материалы болганы барта вода отталкивающий. Сүгөр тохтары обычный, онда бу тахтах. Сыната 5-9 мәхәк тогон соккобай. Мана нөсө карманнар диетер. Ручка андык мандык инестерге диеп күттүк. Бу маннасы билеген капсабет табар бунагар өсатыттар балдар, напульсниктер балдар Virtus Pro фирмата. Кара, оранжевый, онна бу маганыңнак. Virtus Pro ежедневниги бар. Virtus Pro брелоктары балдар бартап Virtus Pro. Микроплаш тянаттах, онда мягкая игрушка бар, Dota 2 ойнурдары. Манда болгана сокровищницага ключ бар. Бу ключары да хатны эхи хаскин түйенсеп. Оныргар бак бар, бак келеңге таланылы хатынсеп. Бу манда кеме ежедневниктер балдар, дневниктер. Бу Overwatch эме коллекционный фигуркалары кыргыттарга бастырбай бакыта. Туаттак Максим бу келеңге кемге нахар рекламаны устаган битти болахатна бу база один ден киберспортивный организация меха сүрдәгән ден көмөлөр. Бини меха компьютерын, бу монитору деген предоставигана мен үледир бер монтажтыр бар, стримнер бар сүрдәгән ден көмөлөр. Бу пандемия барыбытна тактата деген дебитер болон, хотя бы компьютер карап дер битеме даганы оруннак курдук. Бу мандык обзордары мен бастакабын устабын. Телехене байбыт төһөбөк обзордаты буны айдах бахар төһө себеппени хастасыналан лайкта турурум доктор гүдөр капсен. Онда мандык обзордар интерехене эбип болуктарына комментарийге ме бәгат санагатын суруйун. Онатан доровой болун. Аныкска көсө хадер.